Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Sakawai part kajing Rakhe yaka Independence Day kabah nyopwe jongkari kabah Batisi TV kalaya bansaki kadai kabala pelong Pynursla Civil Subdivision East Castles District. Hakani kajing Rakhe hakani jakapan yaka benta kumukongsan la shem do Menteri Sarkar Barem Kajalla uba AL Hang ubala shem yaka saliu nakikin hon jogi kena skol kibala shem menta hakajing yai pariet kabala long Hamadan Orksau Omkor Pynursla. Hakani kajing Rakhe laidon langru UMLA kini kathany uba preston tensong ubalong ru Menteri Sarkar Barem nang tau SDO uba di nyota Block Development Officer ka Pynursla Sien block uba pi tensong bat lawan sementaru bansakhi kini kajing Rakhe daki kena skol bat kiri pai ba nakaleng kini kathany. It represents Meghalaya for the football protocol in the National Football Cup. All contingent Heideland from Rome. The next contingent WSWO School Boys contingent. The school is established in the year 2010 and the commander is Panchailang Sngi. It is followed by the University School Boys Contingent. The school is established in the year 1991. The commander of the boys contingent is Little Star Dingdong. And the commander of the girls contingent, Yaiman Frau Shimong. The boys contingent is under the commanding of Laitluid. Ideru bersmo sarung barban nomklet ya kejinglen ladi jong plawat diri ke jong kumutirat sing upiang langba patukan sama bat kiwe di kejinglong jong kejing kesuk kesain agak po kecela borok away Kijai bet ya denti, kijing Rakhe, ya kisni bedonkam jong ri, bat kumjo ru ya kijing Rakhe, bat penne bersa ya geriti destur, kelala ban pelong ya keberjai, hoi, kadon katu kati kijing betut ak bedei, bat kijing sna ya kelentiran, apdeng kat tetelia bat bernihat ya kikatu kati kiseng, kepala pentut ya kesuk kesan keri boy district. Jadi kebor punya distrik kelale pentia lakam ya gani. Kicaka ikadat apering kecela saban Meghalaya ruk laju ekran berpenbait hagi kedan bahalor yang kiki arli kecela agwedei bagi kam kijingon tut ketep juga dong wei nong arli ki ana penjeri kijing dorbathoan kecela Meghalaya. The Resident Safety and Security Act 2016 by Meghalaya Bedami Transaction Prohibition Amendment Act 2016. Yang jingsna yang entry and exit point. Ayat syat berkangla di kejauhan tong junggon rong kertap jong kinowei nong art. Nasi milik Allah ya kabu. Ban penbena bahaya ke Pynursla Civil Subdivision. Bat ya ka Sien block Pynursla bala penbera baglayo enam bagade ka open defecation free lalu berdasli congratulations MP Baro sekian open deka Civil Subdivision now step with Doha and Happy. And yang WSWO School Pynursla.
Cepat ya ini. Pas sini.